Fanti man mi checha won. Na se oba Fanti mem. Na se ye ka de edibana na wara nyima ye pacho yes didi. Na se uncle bo okọ po. Na se ode nam fresh na se ode ba. Ehu fresh fish ya. Eyi wo fa ne sesaw. Brofum wo se prawns. No ode crab no so po. Wo za aka ho oni. Ohon na ye bet show there in chechewe wo ho. Inta wo hwe mba ba yen. Medzema fresh fish, red fish, medze babogu mi boli mu. So why hu? Medze mesesaw no so medze ba beka ho. Ono anyi. Na fedze medze me crab no medze awon. Ono anyi. Enti me fresh fish ogomo boli mu. Me ba be season manaman. Ti mama ya anye de medze me garlic medze egum. Medze me ginger medze reka ho. Na medze me black pepper ono sinyi medze aka ho. Na bibia wie peyewa. Na medze onga seasoning 3 mix. Na medze awon. Osande ongadze yesi mama ne nsaboafo. Inti hwede medze reka me recipe ne ho. Me wie ne dama order me stir. Inti me kwankrai ni. Medze ba be stir. Na me season no wa hye nam ne mu. Mo be ya ne dze won obededi. You know, ebatobo boko na ye mobeya seasoning botum wa hye nam ni mu ye nti hwede Marian slowly Marian ne daman order mitum medi si ho na seasoning oto no bo na o hye nam ni mu ye ansa na mbaba grind me fresh vegetables order mo hro masanka yi mu nti hwede mo ko hro Mahohoro fine. Ti the man order won so ye no ofie. Bibia bo use bia hohoro wonzam mem. Na bibia anya very clean and neat. Ti hwede mezema vegetables medi guma sanka ni mu. Eyi ya me ginger. Na me pepper. Nti me grind yen Fanti na preparation or baba kick start nti wara say sha me sauce pan ni me this jado na we hit mpo ewie nti mo dikan o wadze medzema palm oil medzu go sauce pan ni mu na ato bo ase na edze gum kama beautiful. Me saucepan we heating nti. Wa ma me oil no, one nan. Fast am. Nti mambe ya nde medze me onion. Medze bogum. Nice. Ode metumo bo ase. Na me mana kasa ohu na obni ye na ma twedo. Nti ode me stir ne kakra. Me onion sisia wa been fine. Enti medze me fresh tomatoes and me try no kama medze reba bogum. Shede medze gum slowly. Fanti the bibia e fresh o. Ma we do no de order ma makata do. Ma wato no bo who fine. Nti ode me nyabotar na otumo hu bibia we dun Fanti na ye gudu ye prepare you nti medzema grinded onion kekedru na garlic no medze ba beka ho nti hwede mba be ye you know you fresh o
Metamo assorted fish. Mazur baba kaho. Me crabby. Season wash shema. I wash shemu rough. Mr. Sound so. Why is season ma? Me very into mon kofu arada. Da medimo onga stew na mozibogu. Onga stew. Shada medirigu. You don't want any giddy o. Baby. That's all. Remember, bet you bibi for cry of Fanti. Medimo grinded herrings. She. What grind my way is smooth. Merzi babe ka Fanti no ho. Into much more. Namaste. I'm a powdered herrings. Wako baby. Beautiful. Really dama. Order mekatado. Not honorable. Not awesome. I feed it. Yen long awaited Fanti. Wabben. My young he. It's a banner. A bush of cotton. Miss Oris saw Bajawo saucepan anymore. What dog coma? Shama cotton. Anya condobia. Mamma can last any day. So but Fanti murmuda. No yet Fanti na eto. But never tasty be. Na every regret. Finally, yen Fanti na eton why ready. See and the ma, more babity be. Na me taste. We are no one saba taste with it. And I need them beer. The man away. Inti Mokotui. Chai. I can't wait. And na me prawns. Na me sesau na me red fish in this ocean. Dam pepe na wayen. Eto what's when you more got a better day or she. Why it's on rough. But there baba one. What the more romance? Merba Bosashi. It's Oshie, Papa. It's a banana. What's it, Didi? All thanks to Onga for making our food very delicious. Meda Hona say. Onga! Onga!